آیا اپراسیونا پژایی و دست پی بکتن یان تنه گفن من میوانه کی دیگه برای سیف الدین نسل النبی لأنقره نتقل بیتن آماده تمام برای نسل النبی ایوار باش تو بخیراتیش بو کردستان 24 اف ایرشن ترکیه بو سر روشاوای کردستان دیکتن گلو راسته هیزن روشاوای کردستان مترسینه لسر آسایشا ترکیه یان جی تنه به دست خستنا دنگانه و خاپاندنا نرینا گشتیه جالی آک پارتیه و بله سپاسیا و ایوار باش بو همو بینره نیجا خیرات براستی ام دزانن ایرو یعنی نه ایروجی دست بکا 100 سال 1900 حتی ایروجی سیاستا ترکی لسر و پینگا و هاتی آوا کرن معناوی چیه یعنی الگورات دمه يعني سياسته كدوفدريج وصالانه نينا وقتا دا سياسته خو چه دكي او دو وقته البجارتنا جبو سياسته گلكي گرينگا اجبو ويا كي هر حكومتا كوتي يعني هر بارتيا كوتي سر اقتداري الگورا برجواندي خوي بارتي يعني يجي كومي سياست ديار دكي وبروغرام ديار دكي اجبو ویا که یعنی باندورا هلبجارتنا پیش روژه نزیک تا گلکی گرینگه لبله ابنا تنه صدمن هلبجارتنه نه صدم پولیتیکایا ترکی لیال روجلاتا ناوراس يعني جنبيج روجلاتا نابين والهمبري كردايجي يعني تركي هر وقت يجي هبونا کردا يعني هبونا ويا سياسي هبونا ويا چاندي الديجي هبونا اخوال ديجي يكبونا اخوال ديجي سياسات كخوا وكا زختكي دبينه وكا اوكي دبينه بو فيك حتى دستي وري ناهلن يعني كرد باواكي سياسي بجهنا دفركي باشا بنارينا تا برست النبي نارينا تا اف سياسه انها اردوغان يعني دبجرينا دنافا تركيا والدرفي تركيا دنافا تركيا كيم كنا ازاديه هروها نهشتنا مافي مروفي قدغ كنا روجنامه ازاد يعني قرتنا سياسيان كساتيان والدرفي ولاتي جي انجام دانا اوبراسيونان خرابيا بيوانديان ديال واشنطن ديال سوريا ديال مصر ديال قالك ولاتندن برسيار افيا اف سياستا اردوغان دبجرينا ve bikar be Erdoğan 2023 anda carek adi bigehine texti de salatı. بله براستی يعني دوی مرov دیروکا نه مثلا AK Parti و Erdoğan tane mesela çand hünera ملت Türkiye ملت Türk her vakti نتو پروری و نتو پرستی جرا جحموت اشتی گرینگتره يعني هجر كو يكو الدولة وقت بيجي سروكي دولته ولو كو ام بيجن باورمن بيجي ولو جي سيكولار جي بي تشي جي بي ليكو نتو پرور بي نتو پرست بي كو خبولو بده او كرن هر وقتي ويل اشتراف ملاتي تقوى بخير هاتن بيشوازي كرن جبو في كي نها يعني اف 20 ساله AK Parti ve gelek işxora bixweşik kartîne û siyasetmedareke jihatiye dizanek û çawa eşya xwe bibe. Başa beres nesun nebî. Pirsa herî dawî ev ye. Ewa niha li hember Kurda têkirin ji aliyê Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê aya gelo lawaziya Kurdan e zeîfiya Kurdan e ضعیفیه کردانه سپاس ویدارین روژن دهاتی دا مستقبل دا کرد بهیز ببن هفدو بگرن کنگران نتوی لدار بخن بو وی که افزل مستمع لکردا تیکرن نمینیتن وقت همو گلان کرجی موافق به آواکی آشیتی بستینن باشه برس سيف الدين نسل النبي شارزاي بيوندين نب دولتي الآن قريت قال ما بيقال لك سباس